ampar musik nami. Ibutukan nami doa nami sibiak pun. Nasala doa nami tolu ilo nami. Mariteon ni horjat tasadarion. Ibagas pusok ni urang nami mariteon ni sirang ni tulang nami jon. Siul do nama sosokon urang nami ai. Mario roh na marsombak kubani sibiak ton nami. Kalanya ai banda siam lebih musik nomor donggu jai bapak. Rongon pako panogolan ni haganupan pasu-pasu na humbadi tuan marhite ni tangan ni tontong na siguban rongon. Baik na siam musik pasu-pasuan.
miruk. Hasuhutot pokon boruni. Nalau paikat kon orang tua hinalongan ni hurnamion. Center si 2 batu. Musik namin napandai do masalah saya acara humbani boru pako panokolan na uluhon ni anak boru jabu ase horas koras kanami pudini orang tua nami on saya rumah tua baik nasiap persidopini padas nasiam hubani si horas korasi. Ya, jadi hubani pahopu ase hujon mahaganupan. Pahopu hujon mahaganupan. Angko inonoy hanami sir-sir ni pahopuon. Pahopu humbani anak sonaya gaya pahopu humbani boru. Marsangap dotongon orang tua na perlobe manadiko kitaun. Halaniay ase gabe boy penerus ni bangsa holi pahopuon ganupan. Sihol masa dia maracara pemberangkatan terakhir hubani opung ni sedia. Ase sewane anjurhon ni pemerintah dan negara kesatuan Republik Indonesia. Langmar habiara sedia menghadapi segala tantangan. Hal ini ay, maju tak kena.
Anay mga pong naboru, lang sakit-sakitan. Sa orang tua namin genup. Pokoknya nasi tulang, turang. Dalan mo pong. So nang ma'am ilam mong nituan pong. Ang udong salah po minta maaf pong. So na yung ba siyata namin. So na yung ba nitua. Siyatam tua aseboyo le manunggu-nunggu namin. Na yung ma. Selamat jalan Mbak Mumpung. Sehat-sehat namin na ipudimu. Doon ham, ase sukses ganuk paupumon. Benin tua, sehat-sehat hamda tua ulang berit-beritan. Terima kasih. Sekaligus ucapan selamat jalan. Horas. 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 Iya. Musik nami. Doma sirsiri John Haganupan.
Paupuan haganuban lahom manukun pono-ponopan ni opungon sambil marhusib sedia. Baik nasiam, marhusib. Sihol mapahopuan menjupah kon tuani pokon ni orang tuani. Sonai tulang ni pokon aturang ni. Asebekam lagu ni Siri Siri. Ya, masuk ke sini. Siri andong anakku guro sanggai hujan Bapak Tohita age hujan Songon Romeo dan Juliet Disiram Gugur tanah liwat
Bain nasiam parsido bini, padas nasiam hubani, si horas korasni. Malas tumang uhur nami, jurai mardalan acara paradatun ni orang tua hinaulongan ni uhur nami on. On mademban nami ni hubani nasiam demban manakil parugas. Ase sehat nasiam, horas koras kemani hanami keluarga besar Sigumondrong. Hanami pembani tambarta musik makatahon hodong-hodong helpat manini ulangi parurhon anggodong hanami na lebak ulang ma iparurhon tene. Ay matongon. Jadi bani yang bason ditutup hanami magondrongan tolu nombas dan ulangi tortorhon hita halani igual puji-pujian bani Tuhan don. Terima kasih mak. Tondong jongjong mahuman ini siam. Iya. Ya, biar. Lawe, ijon, jongjong dohanami, tondong nina siam, tondongmu, tondong pamampusmu. Banibut ni Arion lawe, jongjong kanami ijon, nalaho pawarhod kam, hubani iyananmu naparsatuk kinanin. Jadi ijon laway dong do ipikat kanami nasongon sada kenang-kenangan humbeni hanami tondongmu. Jadi ijon laway ipadas kanami maon hubamu. Oke, suruk tangan hudibar. On ma gorani hiyo na parpudi. Andon malawe ipadas kanami hiyo na parpudi on hubamu. Iya. Jongjong mana berdiri mak? Jongjong. Ya. Ya. Oke mardalan soh bani kedi. Terima kasih. Dan terus soh bani kedi. Ya. Domma ipadas hanami nokanai hiyo na parpudi hubamu lawei. HP lang iputus panogolan nami hubungan nami hanjon huatas. Terima kasih itu kanami hubungan siam panogolan nami hanjon huatas lang HP maguan boru hanami dong do HP na siam getih ni. Jadi ini urun nami ya sonaima naboy ipadas kanami sore ni ari on. Terima kasih mau siam halani bodari dong pe tong acara tak. Sonaima ni urhu songon na singkat hubene nami podah sahab hubene siam. Sonaima ni urhu. Terima kasih tene dumai bere battapan orang najenges bagas sedarion bani acara nala pabor haton baba upanimbunan sutup kendari. Terima kasih ma hatonok bani nesyam perhuta halani boydo zurei bin nesyam hurjani babon sadarion hurjanabi sadarion nai homah bani tendong nami sitanggang garingking. Terima kasih begal sana boy sahab kon hanai bin nesyam itambahi Tuhan mapasi-pasi benesyam roh sehat ni manusyam hanjan huatasan senai ma Di penghormatan terakhir hubani orang tua hinaulongan ni urnemion sihol hanami membain bunga tangan ase bulus uhur ni bandalan hondalan ni Jerusalem nabaru bain nasyam. Ya, nadop membaik bunga, silakan berjalan dari sini kembali ke tempat. Ya, lanjut.
masing-masing. Horas. Baru anak baru jabu. Paimai pondos kita hubani kuria. Atapadong nasakut ibuka. Atapadong sedasiol sinakonon hubagas peti jenazah. Sonari papan orang ni iberehanami. Ya itu tuh peti jenazah tolu paropat. Janah salib jeng donok ben nasiami jon ase boy holi taridah goran nitene. Ya jadi nurame ya tutup tolu paropat. Takam nasiam hanjay. Ya. Terima kasih ke hubani Tuhan, terima kasih ke ubat tahaganupan. Marhalani hon adab salosi acara paradaton ni orang tua hinolongan ni hurnami. Dasma panorang ni hati-hani ipondos kanami mahubani nasyam. Ihud-ihudan nami IGKPS kong sileita jana corong mikon napa ondos mahubani Bapak PMJ ondos mahubani nasyam. Asebani acara para gendaonon aseben hita dodingta ase tetap hita mamuji Tuhan age ibagas namar pusok ni uhur. Puji hita Tuhan ta marhitehon doding haleluya nomor 363 ayat sada pakon 2. Ibagas goran ni naibata Bapa pakon Tuhan Yesus Kristus apa tondui napasi. Sitopa langit pakon tanoon. Amin. Ay ase mati pe Kristus anja mulak manggulu ase iya do Tuhan ni namate age na manggulu. Martonggo mahita. Hamba panami na inagori atas Tuhan ni namanggulu age na dok mate. Doma ibere ham anakmu Tuhan Yesus Kristus suhamatian halani dosa nami. Jana ipagulu hamdo iya ase dapotan hagoluhan hanami. Say apohi hamahan nami namar pusok ni uhur marhite parujung ni golu ni hasoman nami on. Patogu hama hapor sayaon. Jana patubu hama pangarapan namang golu ben nami. Ajari hamhan nami bani golu nami on. Ase ulang lalap hanami mar pusok ni uhur songon nalang mar pangarapan. Jalo hama tonggo nami on ibagas Tuhan Yesus Tuhan nami. Amin. Inang Bapa hitahaganupan kuryani Tuhan nasiam keluarga na mar pusok ni uhur. Ipadas hanami mahatani naibatan nalahu patengerhon hapor sayon nasiam. Bani nalahu melanjut hon kehidupan hulubian niari on. Ay manatar surat bani pasalmen bindu 110 sia. Pasalmen 110 sia ayat 70 onom a nini sonon. Say idop ni uhur muma na mangapoh ahu. Biarlah kiranya kasih setiamu menjadi penghiburanku. Pasal namar Tuhan ini. On mamakna na boy ibuat hita humbani ahan na iya tahun par pasalmen. Sangga par pasalmen makaton biarlah. Biarlah kiranya kasih setiamu
menjadi penghiburanku sai idop niuhur muma. Pasal idop niuhur pe bodoh ipangindo hita bani Tuhan. Asi aima nagabe si pangapo batao. Lang takas tongon isobut bani pasalmen on ahado nagabe persoalan hidup ni par pasalmen bani panorang ay. Tapi yang pasti marhitihata ni par pasalmen on kita boy mangidah bahasa par pasalmen bani panorang ay dalam situasi yang sangat-sangat membutuhkan penghiburan. Apoh-apoh dalam situasi duka si songonon ay mana paling iporluhon nasiam keluarga. Sedo duit tapi penghiburan do. Sangga kita mandopakon duka cita ibagas goluon na iporluhon kita adalah penghiburan yang tulus. Lang pitah penghiburan ibagas pamangan tumang. Maka ondo na ihapkon parpasalamen bani panorang ay. Parpasalamen ia maka tahun humbani idop niuhur ni Tuhan. Pita idop niuhur ni Tuhan do na boy gabi si pangapoh. Bani nasiam keluarga na berduka on. Niuhur ni Tuhan inma. Kasih setia Tuhan. Nagabe penghiburan itong-atongah ni keluarga on. Anggo pasal hamatian langtar lembangi hitaon. Cepat atau lambat ICP hitaon pasti akan menghadapi kematian. Lembangi pasal hamatian ini. Cepat atau lambat langsung nari patar haduan itu adalah sebuah kepastian, tapi nabui mampar gogohi hita ibagas duka on aima pitah idop niuhur ni naibata. Sedo ianan na menonton bata dunia. Tapi namardalan do kita menuju hubani ianan na tota prosisa duka hidokani. Tuhan naibata ma. Naman ramotkon bapa porman juhen purbaon. Laho luar pakon laho masuk. Humbani sonari nari rosisa duka hidokani. Amin. Asi buat hita mabakini hasumantaw dubani iyanan parsaranan ni pay maari par puhoon ay. Lahu mau, by Jesusku nama daw. Oke, dema. Oke, putar. Cepat ada perlu ya kan? Ya. Siap lagu siap. Siap Abar. Abar. Tiga.
Lang na hindi yan. Putar, hanggang doon sa bata. Tumakday ko pala ni Ganub. Okay. Sama ko. Lagi. Mandoding kita haleluya nomor 364 ayat 1. Tano do parmulaan ni akula ni Bapak Porman Juhen Purbaon mulak main gabetano tapi Tuhan na ibata na manopa iya pakon Tuhan Yesus Kristus na paluah konsi apa tondo na pasing na mandilosi bani hagoluhan na saduka ni dokahni ima naman ramot konsi pay maro ari parpudi ase doma inakon hita bakini hasuman taon hubagas tanoman ibagas pangarapan pagoluhon ni Tuhan Yesus do namatiin bani ari parpudi ay warga naguri atas do hita unjay do ipaimay hita si paluwa hita in matuhanta Yesus Kristus in hasangapon mabani na ibata na mambere pangarapan na sunay ay bata. Amen. Mandoding mahita. Mahita martonggo marhite tonggo na niajarho ni Tuhan Yesus kubata. Hamba pa namin ang buong atas sa nipasing mo, sa iyong harajaw mo, sa isang maros ninyo mo, nagtutuwang sa mga nagagalas. Pilihaman na namin sa Lord ng tulungan na yari, sa salamat sa namin sa mga masak namin, maligusan niya sa mga kalusan pa namin. Ulang na namin ang buhay ang pangalawan, pagluwa ka mga ng pagpanibago, ay hamdo si mga harajaw, apa naguguhon, apa sa hapon sa lupa ni Tuhan. Amen. Idok niuhur ni Tuhan ta Yesus Kristus. Pakon holom ni hati ni bata bapa, apa parsauran ni tondoy na pasing manatotao, maka somani na siyam haganupa. Amen. Mudu-mudu ho Tuhan di palua ho doa sia sude
dosaku didongani hodoa diurupi hodoa disudena masa di ngoluku ai hodo Tuhanku ai hodo rajaku sumurung di apeo kotua patugu horo haki asa margo